Turabasuhuje mwebwe mwese abakunzi ba Minembwe Capital News aho muherereye ku migabane itandukanye igize iyi si, turabakiriye umwanya makuru mu masaha ya nijoro, tubibutsa ko uyu munsi ni ku itariki 20 z'ukwezi kw'icumi 2025, turabibutsa kandi kuri subscribe batarayikora, bamaze kuyikora namwe turabashimiye cyane. Reka amakuru yacu rero tuyahere imisozi miremire y'umurenge aha mu karere ka Minembwe. Kugeza kuri ubu umutekano uracari wose nubwo hari inkuru z'ubwoba kubera ingabo z'abarundi zikomeje gutanga amatangazo no kwegera ibirindiro byatwirwaneho. Aha ni mu karere ka Mikenke aho ingabo z'abarundi twabivuze amakuru yacu y'ubushize zamaze kubaka ibirindiro byinshi bitandukanye biri impande za Mikarati, za Gipupu, za Kigazura ndetse na za Kamombo ukageza no kuri Nyamara. Abandi rero bakaba baragiye za Ngezi bazerekeza n'ubundi za Birorembiri, aho abandi rero babarizwa kuri zero. Umugambi umwe wabo wo gutera abaturage bo mu karere ka Minembwe baciye muri Mikenke kugira ngo bongere bagarura akarere kigaruriwe na twirwaneho kage kumara amezi arenga 8. Bityo rero ingabo z'Uburundi zikaba zahaye amasaha 28 izatwirwaneho kugira ngo zibe zavuye muri akarere ka Mikenke, naho Colonel Kimbi wahoze muri akarere ka Mikenke ndetse akaza no kwerekeza mu Minembwe nyuma bakaza kwirukanwa muri aka karere n'ingabo zatwirwaneho. We yavuze ko haye twirwaneho iminsi 3 bakaba bavuye muri aka karere kose. Naho twirwaneho yo yababwiye ko bagomba kwibesha bakarasa isasu rimwe hanyuma bikurikiraho bakaza kubibona. Ibi bibaye nyuma yaho bagaruye abaturage bari bashaka kurema isoko y'akazi rimwe ko mu Mitamba, bakabasubiza inyuma bababwira ko bidashobotse ahubwo bagomba gusubira inyuma bagataha. Ibintu byababaje cyane abatuye muri imisozi miremire y'umurenge ndetse n'abakomoka babarizwa mu bihugu byinshi bitandukanye, bagaragaza ko ibi byakozwe ari indengakamere, ko abarundi bakomeje kugaragaza ubugome no gushaka gukora jenoside abaturage ba Minembwe babarizwa n'ubundi muri aka karere ka Minembwe. Saha honyine rero mu bice byinshi bitandukanye muri Kivu y'Amajepfo hakomeje kugaragara umutekano muke w'ingabo z'Uburundi zikorana bya hafi n'abazarendo na FARDC, bigaragaza ko biteguye urugamba umunsi wari we wose bakora ama operation atandukanye abarizwa ingabo zatwirwaneho na M23. Mu karere ka Bijombo nako kakomeje kuvuga nk'uko utari mwiza, aho abazarendo bagaragaye bashaka kunyaga inka, tutaramenya umubare w'izo banyaze kuri uyu munsi. Izo nka rero zanyazwe zikaba ari iz'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'ubundi babarizwa muri Bijombo, igize iminsi rimwe abasirikare b'Abarundi batoteza umunsi ku wundi kugeza aho baherutse gukubita abantu, bamwe barakomereka abandi baza kubasiga ubuzima. Bityo rero tukiri muri Kivu y'Amajepfo n'ubundi abasirikare b'Abarundi bagaragaye ku bwinshi berekeza mu mujyi wa Kamituga, aho bavuga ko M23 ishaka kwigarurira uyu mujyi, bakaba bagiye kohereza izi ngabo nyinshi kugira ngo zirinde uyu mujyi udafatwa. Uyu ni umujyi ufatwa nk'umujyi wa gatatu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo nyuma ya Bukavu ndetse n'umujyi wa Uvira. Muri Kivu y'Amajepfo rero hakomeje kugaragara umwuka utari mwiza hagati y'abazarendo n'igisirikare cya M23 wa AFC, aho bagaragaza kugaba ibitero bafatanyije n'ingabo za Kongo ndetse n'iz'u Burundi, bavuga ko bashaka kwigarurira n'ubundi imijyi yari isanzwe mu maboko ya FARDC kaza kwigarurirwa na M23 mu minsi yashize, harimo umujyi mukuru wa Bukavu. Naho muri Katana rero hagaragaye amashusho y'indengakamere yakozwe na FDLR, bagaragazaga ko baje bihishe bagera mu bice bigenzurwa na Alliance du Fleuve Congo, bagafata umwe mu baturage wahabarizwaga, umwe yari ari mu masengesho asenga, bamugirira nabi, baramukubita, baramubabaza, bagaragaza n'amashusho ubwo bamukubitaga. Reka dukubitire n'ubundi mu mujyi wa Uvira. Biravugwa ko kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi kiri kwegereza intwaro ziremereye ku mupaka wa Kongo n'u Burundi, bavuga ko bigaragara ko bashobora kuba bafite amakuru ko igihe cyo gufatwa k'uyu mujyi cyaba cyegereje, bigatuma bakomeza kwegereza intwaro ziremereye kugira ngo bacungire hafi ku mupaka wa Kongo ndetse n'u Burundi. Ibi nyuma y'aho inkuru zacicikanye zatangajwe na Jeune Afrique bigaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarandikiye umukuru w'Ubufaransa kugira ngo arebe uburyo yabahuza na nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, bakaganira ku bibazo ibihugu byombi bifitanye ku mubano wabo. Reka dukubitire rero muri Kivu y'Amajyaruguru rero hakomeje kuvuga imirwano itoroshe hagati y'abazarendo ndetse n'ingabo za Alliance du Fleuve Congo M23 zibarizwa muri aka karere muri teritwari ya Masisi. Imirwano rero yabaye kuri uyu munsi itari yoroshe, bikaza kurangira igisirikare ca Alliance du Fleuve Congo gisubije inyuma abazarendo ndetse bigatuma abazarendo batakaza n'utundi duce bari bafite. Ibyo bibaye nyuma yaho ku munsi w'ejo abazarendo bagaragaje amafoto bavuga ko bigaruriye kamwe mu gace ko muri teritwari ya Nyiragongo. Nubwo rero abayobozi ba M23 baje kuhakorera imbwirwaruhame ubwo baganiraga n'abaturage, bakagaragaza ko ibyo bitazashoboka habe namba kugira ngo iri huriro rigwane ku ruhande rwa leta ya Kongo ryongere ryigarurira aka gace ko batafite kuhava burundu.
Ibyo bikagaragaza ko rero mu bice bitandukanye aho ku mirongo y'urugamba yaba muri Kivu y'Amajepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kugaragara umwuka utari mwiza w'intambara ku mpande zombi. Turabashimiye mwe mwabanye na Minani Capital News mu bwo twabagezaho amakuru mu masaha yacu ya nijoro, tubararikira kuzakomeza kubana natwe ku munsi w'ejo aho tuzabagezaho amakuru ku burambuye. Ibisanzwe rero ni Luka Fidel ku buhanga bw'ivyuma ni John.